Oh, kayaknya langsung dimakan ini. Kita lihat dulu teman-teman. Oke. Nah. Oke. Dimakan ya teman-teman. Nah. Oke, kenapa nih? Makan nih teman-teman. Kenapa nih? Oh, tompel teman-teman. Main santai sih, sambil ngopi sambil ngerokok. Dimakan itu, dimakan. Kita tunggu dulu teman-teman. Nah, ditelan dulu nih. Nah. Oke. Nah, kerapu teman-teman. Tuh. Akhirnya kamu kan kerapu. Lumayan teman-teman. Tuh. 2 jari. Lanjut lagi teman-teman. Kita coba lagi. Wih, kameranya belum siap sudah makan teman-teman. Yuk makan yuk. Nah, makan ya teman-teman. Dilepas lagi. Lepas lagi teman-teman. Kita coba lagi. Kenapa sih? Nah, kenapa teman-teman? Walah, astagfirullah teman-teman. Tuh, ini musuhnya Bang Bewok ini teman-teman tuh. Iya, musuhmu ini. Iya. Aduh. Pokoknya kalau kesini tak kandani. Mas bro, gowo urang sing akeh. Buntele akeh banget ning kene. Nah, tak potong-potong wae. Ya ora dipotong-potong iku, teman-teman. Dipangani buntel tok. Tak coba lagi, teman-teman. Bismillah. Sini lagi. Siapa tahu nih ada kerapunya, teman-teman. Dimakan itu teman. Dimakan nih ikan apa nih?
Oke, kerapu teman-teman. Tuh. Alhamdulillah. Dari tadi ikan buntal terus teman-teman. Nah, akhirnya dapat kerapu lagi nih. Oke, ukurannya lumayan lah teman-teman. Nah, 2 jari aja nih. Oke, lanjut lagi. Aduh, ikan buntal. Di sini terlalu brutal ikan buntalnya. Pokoknya kalau kesini siapin ikan yang banyak teman-teman. Soalnya banyak ikan brutal. Kita lanjut lagi. Dimakan ya teman-teman. Nah, oke, kenapa nih? Ini tompel teman-teman. Nah, ikan tompel. Oh, kecil teman-teman. Nah, 2 jari teman-teman. Oke, lumayan teman-teman. Daripada zong. Dari tadi dimakan ikan buntal terus. Oke, kita lanjut. Kita amankan dulu teman-teman. Kita coba di sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, makan yuk. Kayaknya dimakan ya teman-teman. Oh, kayaknya langsung dimakan ini. Kita lihat dulu teman-teman. Oke. Ya Allah, buntal teman-teman. Tuh. Oh, banyak sekali kan buntal ini. Ini hama ini teman-teman. Terlalu banyak. Kita coba lagi teman-teman. Kita cari tempat yang lainnya. Kita pasang dulu udangnya. Kita lempar sini aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Yuk, kerapu mana nih kerapu? Biasanya nih di sela-sela batu kayak gini nih teman-teman. Apa ini yang makan ini? Ikan buntal lagi kah? Iya teman-teman. Tuh. Ini ciri-ciri kalau dimakan ikan buntal nih teman-teman. Tuh. Terlalu banyak nih teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita coba sebelah sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Ikan buntal kah yang makan? Kenapa ini yang makan? Makan nih teman-teman. Kenapa nih? Tompel teman-teman. Nah, akhirnya tompel lagi mas bro. Dua jari lagi teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Yo, makan lagi yo. Agak susah memang teman-teman. Biasanya cepet teman-teman. Cuma ini lagi nggak biasanya. Jadi agak susah nih. Lagi banyak ikan buntal teman-teman. Yo, mana lagi nih? Kita pepetin ke ini teman-teman, ke batunya. Nyangkut teman-teman. Nyangkut mas bro.